Agenda 27 power. Power. Nyonga corruption, nyonga. Nyonga. Nyonga ufisadi, nyonga. Nyonga. Nyonga Marieta yankuru kudiuko mbagi. Nchomurai wekiombe ya agenda 27. Eroga etwacha akogikeria obokurumi bwa Nyamira County. Nga abananchi baitu banyamira mumanyete wiki ya era ntu abeke camp ase chiovis chinene che yesis toko bwati nga inki yekogera obokurumi bokenderete Nyamira County. One, tu bwate case e governor ye akanete 5.6 million omosara ntoma eto mosara we governor yesis one ega confirm nga governor na ibete chibese na maene mba mu bugata ka ibete chibese ekero ba mo ikiensinyo akeren ESC etuta boli ESC inki yekogera mokwa egabane egesusure kiororo yo tuta boli county assembly impeachment yeri nyerete bonika abonye mbari ko mu impeach this week on 27 we are coming for you. Yes. Kulamek mayaka uchengo bose boy child. Ingo senate toko gusaba within 7 days. Also koto tekibeza kiringo cyo kwatu makuru wa senate ngaichire. Kibeza kiringo ikachire gaiga. Kibeza kirina chio kwana chirwe keki. Kwa majina ni Clinton Rira, mojawapo ya viongozi katika Agenda 27 kaunti ya Nyamira. Viongozi wetu wa Gusii, tuliona viongozi wengine wakikashifu viongozi wetu wa Gusii kwa kukataa vio hivyo. Hii imekuwa safari ya 3. Na tungependa kuambia viongozi wetu, let us not be part of a sinking government. Kwa sababu hii serikali imetu undermine to a level pale ambapo kabila zingine na regions zingine zimepatiwa vio. Sisi ndio tunachukua zile ambazo zimepaki. Boniga monoche serikali ngo bangwere. Omo nene bwense akonya gotobo rogo bolio bokoboke amatoronge. Igaera ge bugime urwo wa kodire kwende bwalirwe igendo gete niki amatoronge. Negendo tugo chayeru ne tutariamu. Tochamo tosegete abasaye baire chikura. Yewe ka 2027 etoke ngaba gushie to bwa 3 million votes na into wisalanse meserie nene ase keke goraki. Aso ko iro mojitu ebutorera. Osebono abone wako ebintebi I want ntade wo mwakera nga omusketi mutibusire aso ko kyoboremu bukane keroke ekero gotutagete president yetoe no PS osobo minister ekerenge ke toroche abarayi baito banse utake advantage ekero bawo dango ekero muske matiang ata te ko president no muske former chief justice nere boro kire kerengo ko bo president intunga basaye ba agenda 27 etuta eto bolie these our big sons respectable with good records baisaranse inse woka banyene watiga baraya bako bagi bawo tumia divisive ko ngo ngaina ngabonse batene onye mba ko iwana oyo mobo achemesa na intunga basaye ndo teme ko baikera to bakwanere agenda 27 power.